Ono što me inspirisalo da napravim jedan ovakav proizvod jesu deca, jer deca su nepresušni izvor inspiracije. Jedan od problema s kojim sam se susretala kada su moji prijatelji počeli da dobijaju decu, a to je šta kupiti detetu, a da nije nešto što svakodnevno možemo da nađemo u prodavnicama. Tako da sam obuhvatila dva problema. Beba dobija igračku koja je potpuno mekana i bezbedna, a vi dobijate nešto posebno pravljeno baš isključivo za dete kom ste namerili nešto da poklonite. Cijel smisao pravljenja ovakvih igračaka jeste da se ne koriste neke nove tehnologije u samom procesu proizvodnje, već je to stari zanat na malo drugačiji način. Jedini deo od modernih tehnologija se svodi na samo plasiranje ovih igračaka i ovakvih proizvoda. Za mene je i dalje najzanimljivije tržište handmade festivali i naravno internet i društvene mreže. Ova tržišta su zanimljiva iz više razloga. Za mene ipak najznačajniji jeste mogućnost povezivanja sa potrošačima. Na društvenim mrežama imam tu mogućnost da samog kupca uključim u proces proizvodnje na jedan drugačiji način. Oni biraju boje, biraju detalje koji će se naći na igračkama. Sa druge strane, kada izađem na handmade festivale ili bazare, sam kupac ne učestvuje u procesu proizvodnje, ali sugeriše šta bi želeo da vidi i da dobije od mene u budućnosti. Za mene je opet to jedan od boljih pokazatelja kuda treba da idem i šta sam dobro uradila, a šta je loše u celoj toj priči. Ne želim nekim velikim planovima da stvaram sebi tenziju i na taj način da urušavam sam kvalitet proizvodnje i sam kvalitet proizvoda, ali mogu da kažem da imam cilj i moj cilj je definitivno da se ova mreža i potreba za heklanim igračkama širi, kao i da se sama proizvodnja njihova širi. Ne mislim uz to samo na nanine igračke, mislim na uopšte heklane igračke, na igračke od prirodnih materijala i na samu handmade proizvodnju. Srbija je zemlja jakih ljudi, kreativnih ljudi, ljudi koji imaju mnogo potencijala da prilagode svoje ideje i svoja znanja potrebama našeg društva. Nadam se samo da će društvo da odgovori na način na koji bi trebao da odgovori, u smislu da se što više okrene kupovini domaćih proizvoda i domaćih usluga. A samim tim mali proizvođači mogu sebi da priušte mogućnost da na jedan moderniji način preoblikuju nešto što se odavno već koristi u našem društvu. Jer danas nam to omogućava i društvo, i tehnologija, i reklame koje su nam dostupne, i sam internet koji je, mislim, ključ današnjice i današnjeg tržišta. Smatram da je Srbija definitivno zemlja inovacija. Ako ne u ovom momentu, ona to svakako može da postane kroz par godina.